बे समाव मोनसे गिदिर खौरां मोनसे दुंहाव थासारि कक्राझार नादांगुरियाव मोनसे गावलायनाय जाथाय पुलिस आरो मावबादीनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाय जायो आरो बे गावलायनाय जाथायानो सोमजिदों बीटीसी ओनसोलनि एबा बीटीआरनि कक्राझार नादांगुरि हाजोआव आरो बे समाव पुलिस आरो मावबादीनि जे गावलायनाय जाथायाव सासे मावबादीनि जिउ खहा जानाय खौरां जोंनिसिम सफैदों मोनसे गिदिर खौरां थारैनो मख'नांगोन जे गोलाव समनि उनाव कक्राझाराव फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिखांदों जे कक्राझारनि नादांगुरि हाजोआव बे समाव गावलायनाय जाथाय सोमजिदों कक्राझारनि नादांगुरि जे हाजोआव बे समाव पुलिस आरो मावबादीनि गेजेराव गावलायनाय जाथाय सोमजिदों दहाय फुंबिलिनि समाव बे जाथाया सोमजिखांदों थारैनो बे समाव मोनसे गिख्रंथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथाय कक्राझारनि नादांगुरियाव पुलिस आरो मावबादीनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथावै गावलायनाय जाथाय सोमजियो आरो बे गावलायनाय जाथायाव मावबादी सासे जिउ खहा जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोलाव सम बे समाव बीटीसी हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरा मोनसे गोजोनजों मोनसे संसार जाबाय दङमोन आरो बे समावनो बेफोरबायदि थासारि सोमजिखांनाया मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों आरो बे आयदाखौ लानानै कक्राझार पुलिस बिफाना फोरमायथिदों जे बे समाव बेनि आन्दोआव एबा बे मावबादीजों जानाय जाथायनि सायाव बिथां कक्राझारनि पुलिस बिफाना फोरमायथिदों जे बेनि आन्दोआव मोनसे गिदिर षड़यन्त्र आरो गिदिर मोनसे प्लेनिंआव बिथांमोना दङमोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों एबा आगु बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे बेनि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ एबा बे समाव मोनसे गिख्रंथाव भाबै बिथांमोना टारगेट खालामदोंमोन एबा फैबाय थानाय समाव मोनसे गिदिर जाथाय जाहोनो थाखाय बिथांमोना प्लेनिं खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानै मोनसे गोख्रों भाबै नायबिजिरनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना आरो बेनि अनगायैबो बुंथिदों जे नादांगुरियाव दासिमबो अपारेशन हाबाफारिया सोलिबाय दं नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरोबाव बेवहाय थाबावनो हागौ आरो बेनि थाखाय संदाननाय नायबिजिरनाय अपारेशना सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना मोनसे गिदिर खौरां जे कक्राझाराव सोमजिदों गावलायनाय जाथाय आरो बे गावलायनाय जाथायाव मावबादीनि सासे जिउ खहा जानायखौ मोनथिनो मोनदों आरो बे समाव जाय गावलायनानै जिउ खहा जादों बे जिउ खहा जानाय मावबादीनि आखायाव बा बेजों लोगोसेनो मोननै आइडि प्रुफ मोननो हादों आरो बे भटार आइडिया बे समाव भटार आइडिनि मुङा जादों इपिल मुर्मु कुसुगावनि एड्रेस दङ इपिल मुर्मु आरो बेनि अनगायैबो बे समाव आधार कार्ड गांसे मोननो हादों बे आधार कार्डआव लिरनाय दङ रहित मुर्मु झारखंडनि मोनसे बेवहाय आइडि कार्ड मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना आरो बेनि अनगायैबो फोरमायथिदों जे बे समाव लोगोआव बे गावलायनाय जायगायाव गंसे पिस्तल आरो थरनै ग्रेनेड मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना आरो बे जाथाय एबा बेफोराव माबा मोनसे गिदिरथार प्लेनिं दंमोन होननानै एबा प्लेनिं दंखौबो सन्देह खालामथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना मानोना बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे कक्राझार आरो सालाकाटियाव 23 अक्ट'बराव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे कक्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेराव मोनसे आईईडी बम्ब ब्लास्ट जादोंमोन आरो बे ब्लास्टजोंनो लोब्बा लाखिनानै एबा बेखौनो नोजोर बोनानै संदाननाय हाबाफारिया कक्राझार पुलिस बिफाना सोलिदों आरो गोख्रों भाबै सिग्रोमनाय आरो नायबिजिरनाय सोलिबाय थादों आरो बे समावनो कक्राझारनि नादांगुरि हाजोआव मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय मोनथिनानै कक्राझार पुलिस बिफाना गोख्रों भाबै अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो दिनैनि जे फुंबिलि समाव मोनसे जाथाय जादों एबा बे समाव मावबादी आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव गोख्रों गावलायनाय जाथाया सोमजिखांदों आरो बे गावलायनाय जाथायाव मावबादी सासेनि जिउ खहा जानायखौ मोनथिनो मोनदों एबा बे समाव जिउ खहा जादों होननानै मोनथिनो मोनदों आरो बे
जिउ खहा जानायजों लोगोआव गांनै आईडी मोननो हादों मोनसेया जादों झारखंडनि आरो मोनसेया जादों कक्राझारनि एबा बे समाव मोनथिनाय बायदिब्ला भटार लिस्ट एबा भटार आईडी कार्डआव मुङा दङ इपिल मुर्मु कुसुगावनिफ्राय आरो बे समाव आधार कार्डआव दङ रोहित मुर्मु झारखंडनिफ्राय आरो बेखौ नोजोर होयोब्ला बे समाव गिदिर मोनसे प्लेनिंआव दंमोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना आरो लोगोसेनो बे जाथाय जानायाव गंसे पिस्तल आरो थरनै ग्रेनेड मोननो हादोंखौ फोरमायथिदों कक्राझार पुलिस बिफाना थारैनो मोनसे बीटीसी ओनसोलाव एबा बीटीआर ओनसोलाव गोलाव सम मोनसे मोजां थासारि एबा गोजोन थासारि फैनायावनो बेफोरबायदि जे थासारि एबा गावलायनाय जाथाय जानाय एबा सोमजिनाया थारैनो जोबोदनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे संखिखांनाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जादों जे बे समाव बे ओनसोलाव एबा बीटीसी ओनसोलाव आरोबाव जाबावगोन नामा बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरा होननानै मोनसे सोंलु खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जाथायखौ लानानै कक्राझार पुलिस बिफाना गोख्रों भाबै बे समाव खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै बे समाव जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनदों नादांगुरी पाहारत তেওঁলোকে লুকাই আছে আৰু কিবা এটা প্লানিং কৰি আছে ডাঙৰ এটা ঘটনা কৰিবৰ কাৰণে সো এটো সংক্ৰান্তে আমাৰ এডিশনাল এসপি হেডকোয়াৰ্টাৰ এসডিপিও ডিএসপি আৰু ষ্ট্ৰং পুলিচ ফোর্স এটা অপাৰেশন আমি প্লান কৰিছো সার্চ কর্ডন এন্ড সার্চ কাৰণে তেওঁলোকে তাতে গ'ল ভিতৰত যেতিয়া তেওঁলোকে সার্চ কৰি আছিলে মর্নিং अराउंड 6 AM তেওঁলোকৰ ফায়াৰিং হল পুলিচ টিম ৰিটেলিয়েটৰি ফায়াৰিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া সার্চ কৰিলে ইনজাৰ্ড মানুহ এটা পাইছে তাক আমি হস্পিটাল ইমিডিয়েটলি শিফট কৰিলো হস্পিটালত ব্ৰড ডেড ডিক্লেয়াৰ হল পিও যেতিয়া আমি সার্চ কৰিলো তাতে পিস্তল এটা দুটা গ্ৰেনেড আৰু বাকিখিনি বস্তু পাইছো তাতে এটা ব্ল্যাঙ্কেট আছিলে ব্ল্যাঙ্কেটত আমি দুটা আই কার্ড পাইছো এটা হল ভোটার আইডি কার্ড ইপিল মুর্মু নামত কাশুগাঁও এড্রেস লেখা আছে আৰু এটা এটিএম কার্ড তাতে रोहित मुर्मू লিখা আছে ঝাৰখণ্ড এড্ৰেস হল এই মানুহ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কিছুমাহ আগতে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এটা পুলিচ টিম আহিছিলে ইয়াক খুজিবলৈ যেতিয়া আমি কেছ কাৰণে তেওঁলোকক খুদিছো তেওঁলোকে কৈছে কি অক্টোবৰ 2024 ঝাৰখণ্ডত সাহেবগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্টত এটা ৰেল লাইনত ব্লাষ্ট কৰিছিলে আৰু হি মেন মানুহ আছিলে ইয়াৰ গ্ৰুপ নাছলা তেওঁলোকে তাতে ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছিলে আৰু তাৰ পৰা পলাইছে ইয়াতে লুকাবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আমি খুদিছো তো তেওঁলোকে কৈছে 2015 পৰা কেইবামান ঘটনা হি কৰিছে ব্লাষ্ট কিডন্যাপিং তেনেকে আৰু 10 বছৰ মান তাতে হি এক্টিভ হৈ আছিলে ইয়াৰ ষ্ট্ৰং মাওইষ্ট কানেকশন তেওঁলোকে ওলাইছিলে হেতু কাৰণে তেওঁলোকে এনবিডব্লিউ লৈ পেলাই ইয়াতে আহিছিলে আমি আমাৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড চাইছো তাতে আমাৰো এটা আৰ্মছ এক্টৰ কেছ হয় 2014 তাতে ইয়াৰ এনবিডব্লিউ হৈ আছে আমি খুজি আছিলো তাক আপোনালোকে জানে কি 23 তাৰিখে মৰ্নিংত এটা ঘটনা হৈছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত তাতে সেম মডাস অপাৰেন্ডি যেনেকে 24ত ঝাৰখণ্ডত হৈছে সেম মডাস অপাৰেন্ডি ইয়াতে হৈছে এতিয়া আমি ষ্ট্ৰং সাসপেক্ট কৰি আছো কি সেম গ্ৰুপ আৰু रोहित मुर्मू তেওঁলোকে এটো ঘটনাত জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশন হেতু ফাললৈ যাব তেওঁলোকৰ কিবা কানেকশন আছে না কিন্তু আমাৰ ষ্ট্ৰং সাসপিশন এতিয়া যেনেকে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি ইয়াতে পাইছো তো কিবা এটা লিংক ষ্ট্ৰংলি আছে কিন্তু কেনেকে কি এভিডেন্স আছে ইনভেষ্টিগেশনত আমি পাই যাম হোৱা পিছত বাকিখিনি মানুহে পাহাড় আৰু ওপৰত গৈছে আমাৰ দুটা টিম এতিয়াও তাতে আছে খুজি আছে আমি আশা কৰি আছো হাতিয়ালৈকে আৰু মানুহ পাব পাৰো দ্যাটস অল एक पिस्टल मिला है 2 ग्रेनेड मिला है खबर मते अप्रॉक्सिमेटली 10 पीपल এটা আমি পাইছো বাকিখিনি তেওঁলোকে পলাইছে টিম আছে হান্দিয়ালৈকে কিবা আৰু পাব পাৰো স্যার নাছলা আকৌ এক্টিভ হল নাকি আমাৰ ব্ৰিটিছ বা অসমত
এইটো সাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত সেইটো প্ৰথম ঘটনা তেনেকৈ আমি এতিয়া খবৰ পাইছোঁ বা তেনেকৈ ঘটনা হৈছে যিমান মানুহৰ নাম পাইছোঁ আমি তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত গোটেইখিনি গম পাই যাওঁ কি এক্টিভ হৈছে নে নাই কিন্তু এটা ষ্ট্ৰং কানেকশ্যনটো আছে অকলে নাচলা নহয় ঝাৰখণ্ডত যেনেকৈ মাওইষ্ট এক্টিভিটি চলি আছে সেইটো কানেকশ্যন আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ স্যার বহুদিন শান্তি থকাৰ পিছত পুনৰায় কাৰ্যবোৰ আৰম্ভ হ'ল ভৱিষ্যতে এইটো- আকৌ এনেধৰণৰ হ'ব নেকি এনেকুৱা কিবা ইনপুট আছে নেকি এইটো প্ৰথম ঘটনা আৰু এইটো আমি খুব চিৰিয়াছলি লৈছোঁ ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকৈ চলি আছে আমি আশা কৰোঁ ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব গোটেইখিনি যিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ধৰা পাৰিব বা বেলেগ পুলিচ একশ্যন হ'ব 23 তাৰিখত ব্লাষ্ট সাসপেক্টেড ইনভলভ আছে যেনেকৈ চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল আছে কি মডাছ অপাৰেণ্ডি তাতেও তেনেকৈ কৰিছিলে ইয়াতেও তেনেকৈ আছে তো ষ্ট্ৰংলি আমি ছাছপেক্ট কৰি আছোঁ কি তেওঁলোকে তাতে জড়িত আছে আৰক্ষী বিভাগৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি আৰক্ষী বিভাগৰ? ইনজাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকে মেডিকেলত আছে আমাৰ SDPO আৰু বাকী 3-4জন তেওঁলোকে ইনজাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া হস্পিটেলত আছে স্যাৰ এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি যে মাওইষ্ট অসমত তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি এক্টিভ কৰি আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ হ'ব পাৰে তেনেকৈ হ'ব পাৰে ক'ত ক'ত গুলি লাগিছে পুলিচৰ ওচৰত? চৰি গুলি লাগিছে নেকি? পুলিচক গুলি লগা নাই কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ডাক কৰিলে বা চেজ কৰি আছে তাতে তেওঁলোকে দুখ পাইছে সেইটো কাৰণে মেডিকেল তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে